Da. Prva runda, time. Kao što sam rekao u prethodnom meču, mnogi su me pitali kako sad to košarkaš, pa Darko je dugo vežbao sa njegovim trenerom Milošem i evo, treba reći, kao jedan pravila, može da se zadrži udarac, to jest noga može da se zadrži i onda da se baci jedan od udaraca. Ovo kao da maljem udara. Mogu vam reći da ovo boli. Da, treba reći još jednu stvar. Kad juče na merenju se desila zanimljiva situacija. Darko je stao na vagu, ona je pokazala grešku. Darko je drugi put stao na vagu, ona je ponovo pokazala grešku. 138 kg je priznao, pošto vaga ne može da prihvati više od 130. E sad, koliko stvarno ima? Nismo mogli da izmerimo, tako da dokaza nema. Da, ali ono što će na ovom meču biti problem Radovanu Radočinu, to je kako da priđe Darko Miličić. Što već vidimo da baca te middle kickove u telo kojim drži protivnika, evo ga. Opa, priznao se. Bio je, mogu vam reći, jedan udarac isto low kick, uski. Taman u tom momentu kad je Darko stao na tu nogu. Kažem stop, prekida se borba, jasno? Priznao se. Već izbacio gumu, zar je moguće da se toliko umorio? Ovdje se još vidi da mora još da se radi. Leva ruka ide dole kada kreće leva noga na gore, ali dobro. Velika je stvar za ovaj sport što je Darko pristao i izašao u ring. On je čovjek dobročinitelj, on je momak koji je mnogo para dao u humanitarne svrhe i za našu malu Nađu i za još neke devojčice kojima je pomoć bila potrebna. Tako je, čovjek velikog srca i sa mnogo talenata. Odlična taktika Radovana Radočina. Sve vreme gađa prednju nogu low kickovima, unutrašnjim low kickovima koji su vrlo, vrlo nezgodni. Mislim da će Darka ovo boleti već duže vremena će ga boleti. Ta noga. Ali je sada rešio da rukama krene u Radovana. Neće moći da nastavi. Kraj meča. Kraj meča, nažalost. Debi Darka Miličića je